Čovjek koji je uspijevao da prepozna potrebe svoga vremena bio je Abdullah Efendija Moranjak, muderis ili učitelj, kadija i muftija. Intelektualac, zaljubljenik u pisanu riječ i riječ objave, izraženog osjećaja za pravdu, Efendija Moranjak volio je da se druži i da svoje bogato znanje prenosi na druge. Govoreći o obrazovanju Bošnjaka na polju islama, kao i njihovom odlasku u svjetske metropole radi sticanja znanja na najstarijim islamskim univerzitetima i pred najeminentnijim alimima, Miroslav Krleža je rekao da su u Bosni i Hercegovini postojale visoke teološke škole, te da su ljudi odlazili u Kairo i Carigrad, te da su sa sobom nosili u domovinu ono što su tamo naučili i stekli. Jedan od takvih je bio i Abdullah Efendija Moranjak, muderis, muftija i kadija. Rođen je u uglednoj gradačačkoj porodici od oca Jusufa i majke Šaze 1885. godine. Kao dječak pokazivao ljubav prema knjigama i sticanju znanja, pa je nakon završene osnovne škole upisao medresu u rodnom gradu. Dobivši uvid u islamske nauke, Abdullah Efendija Moranjak odlučuje da stečeno znanje proširi na jednom od svjetskih islamskih univerziteta. Nakon razgovora sa roditeljima, a na preporuku svoga profesora, muderisa, upisuje teološki fakultet u Istanbulu. U prijestolnici Osmanskog carstva boravio je u periodu 1906. do 1914. godine, te je ovo vrijeme iskoristio kako bi sticao znanje pred mnogobrojnim alimima i slušao njihove dersove. Efendija Moranjak je poput mnogih alima ukazivao na štetnost iseljavanja muslimanskih porodica iz Bosne i Hercegovine. Ohrabrivao ih je da ipak ostanu u zavičaju. Nakon određenog vremena provedenog u rodnom gradu, biva imenovan za nadzornika vjerskih škola u Crnoj Gori, a po završetku Prvog svjetskog rata postavljen je za muderisa u Jajcu. U Kraljevskom gradu upoznaće buduću suprugu Čamku Šamić, sa kojom će u sretnom braku dobiti 6 djece. Imena svoje djece vezao je za postojanost vjere, pokazavši time želju da njegova djeca budu u vjeri kako imenima, tako i djelima. Pričala mi je njegova unuka Amra Mehmedović da je Abdullah Efendija insistirao da se u njegovoj porodici uči i čita, te je svoju ljubav prema knjigama i znanju nastojao prenijeti kako na svoju djecu, tako i na unučad. U kući je imao posebnu prostoriju za čitanje knjiga, kao i veliku biblioteku bogatu knjigama na arapskom, turskom i perzijskom jeziku, a koju je pred svoju smrt poklonio Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu. U njegovoj porodici njegovao se i baštinio turski jezik, te su sva njegova djeca koristila se ovim orijentalnim jezikom. Posebno je uživao igrati se sa unučadima, pa je tako jednom prilikom naredio da se makne kahva sa mangala kako bi njegova unuka Amra tu mogla sjesti, premda su stariji bili protiv toga. U gradu Jajcu zadržao se sve do 1921. godine, kada odlukom Ulema Medžlisa biva postavljen za muftiju u Bihaću. Prije svega obnovit će rad bihaćkog muftijstva, obzirom da u periodu 1914. godine do njegovog imenovanja nije postojao muftija u Bihaću. Također pokrenut će i nastavnički proces u bihaćkoj medresi, koja je zatvorena iste godine kada je prestalo raditi ovo muftijstvo. U aktu od 8. novembra 1922. godine muftija Moranjak obraća se Ulema Medžlisu sa molbom za ponovo pokretanje bihaćke medrese, te zato navodi mnogobrojne razloge. Do svečanog otvorenja ove škole doći će 2 godine kasnije, tačnije 3. februara 1924. godine. Kao muftija i muderis Abdullah Efendija zadržat će se u Bihaću sve do 1930. godine, kada ovo muftijstvo biva ponovo ukinuto, te muftija Moranjak prelazi u kadije. Kao šerijatski sudija radio je na području Makedonije, i to u gradovima Tetovo i Gnjilane. Dok je obavljao dužnost kadije, šerijatskog sudije, njegov sin Šiha Budin završio je srednju školu,
a kao nagradu od oca dobio je mogućnost da proputuje Bosnom i Hercegovinom. Tako muftija Moranjak od svoga sina saznaje da je Banja Luka najljepše mjesto za život. Na mjestu šerijatskog sudije zateći će ga Drugi svjetski rat, te će ratna dešavanja iskoristiti da se vrati u svoj rodni grad. Po povratku u Gradačac, Abdullah Efendija prvo je imenovan za šerijatskog sudiju, a zatim je postavljen i za upravitelja i muderisa svirac medrese u ovom gradu. Po završetku Drugog svjetskog rata bit će izložen represiji i progonima komunističke vlasti, te će na nagovor sina Šihabudina preseliti se sa porodicom u grad na Vrbasu 1946. godine, gdje će biti toplo dočekan. Ubrzo započinje njegovo prijateljstvo sa starom banjalučkom ulemom, o kojem se i danas prepričava. Prije svega sa Hafizom Mehmed Efendijom Zahirovićem, Hafizom Omer Efendijom Džinom, Hafizom Fehmi Efendijom Gušćem, Ali Efendijom Kapidžićem i drugom ulemom, od koje je bio prihvaćen i poštovan zbog svoje učenosti i dijela koja je napravio u toku svog života. Pričao mi je njegov unuk Tadžudin da se jednog dana veliki broj fijakera parkirao pred djedovu kuću. Iz fijakera je izlazila stara banjalučka ulema koja je došla na sjelo kod njegovog djeda. Između ostalog, u razgovoru su tražili da se Abdullah Efendija ponovo aktivira u imamskoj službi, ali je on to iz svojih razloga odbio. Godine 1964. Abdullah Efendija Moranjak preselio je na Ahiret. Jedan od njegovih velikih prijatelja, Hafiz Omer Efendija Džin, obavio je dženazu namaz. Zbog velikog prijateljstva sa banjalučkom ulemom i zbog toga što je bio prihvaćen kao autohtoni banjalučanin, bit će ukopan u haremu Gazanferija džamije zajedno sa drugim banjalučkim velikanima. Zbog svega onog što je učinio u toku svog života, rijaset islamske zajednice je Abdullah Efendiju Moranjka ubrojao među 500 najznačajnijih Bošnjaka u posljednjih 5 stoljeća.